Hayırlı günler barıгызга да. Бүгінгі мотор күзгі ертеде біз әңгәмә құрып алырға булдык. Ол Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Гаяз Исхакый Абдулла Али Шейхиманур исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстан Республикасының Язучылар берлегенең Чаллыдагы бүлеге җитәкчесе һәм инде Мәйдан журналына нигез салучы һәм аның иң беренче баш мөхәррире Факил абый Сафин белән булачак. Исәнмесез, Факил абый? Исән Майзирә. Көчкә укып чыктым. Бик зур дәрәҗәле безнең менә шундый горурлыгыбыз. Менә ул бит кызык кына әйбер инде. Менә шу исемнәрне атаганда biz инде Фуат аба Галимуллин рәислек иткән чагында бер шулай сүз чыкты да, нигә аларны атап торасың дип. Шунда Фуат аба әйтте, аны әлбәттә атарга кирәк, чөнки ул урамда йөгереп йөргән өчен бирә торган исемнәр түгел. Ул башкаларга ничектер тәэсир итү өчен, үрнәк булу өчен дә кирәк, ул сезнең өчен хәзер кирәк түгел инде дип. Шуның өчен ул инде минем өчен кирәк түгел, әмма ләкин башкаларның белеп торып, менә шундый дәрәҗәләргә дә ирешергә мөмкин икән, иншалла төбәгендә яшәп иҗат итеп тә дигәнне без инде ассызыклап күрсәтергә телибез. Менә сүзебез бит инде безнең Мәйдан журналы турында, сез аңа иң беренче нигез салган кеше, ул вакытта сез Казан утларында эшләгән булгансыз әлеме? Ничек башланып китте бу Мәйдан журналы, ничек дөньяга килде? Менә бу сорауга җавап биргәндә бераз гына һаман да арткарак тарихка чигергә туры килә, чөнки Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы оешмасы, ул вакытта юридик оешма, ул 80нче елда оеша. Һәм инде аның беренче җитәкчесе зур язучыбыз Эдуард Али Касыймов, аны алыштырып инде Разил абый Валиев килә. Ул чорда да язучылар үзләренең ниндидер бер аерым басмалары булуын теләгәннәр. Һәм инде аерым китаплар чыгарганнар, менә Чаллы төбәгендә яшәүче язучыларның әсәрләрен туплап, мәсәлән, Яшьлегем Чаллы 78нче елда ук. Бу инде менә Чаллы бүлеген оештыру өчен, Чаллы оешмасын оештыру өчен үзенә күрә бер адым булган, анда күрсәткәннәр инде менә Чаллыда нинди язучылар яши. Аннан Разил абый башлаганда Язмышлар ярында дигән проза, публицистик әсәрләрдән торган китап. Әмма ләкин язучыларның ризасызлыгы күренеп тора, чөнки алар үзләренең һич булмаса үзләренең әдәби альманахын елга 2 тапкыр була торган. Бигрәк тә Гайз абый Кашапов шурында бу эш көчәя, аны туплый да башлыйлар, аннан аны дәвам итә Ямашави Игенәй, һәм аңа исем дә бирелә. Татарстан китап нәшрияты басырга инде бу әсәрләрне сайлап та ала. Әмма ләкин ул вакыттагы менә шул кайбер каршылыклар аркасында бу альманах чыкмый кала. Һәм менә 89нчы елда инде язучылар дип әйтик, бездә дип әйтергә, без инде яшьләр ул вакытта ныклап җиңсызганып тотындык без менә шу үзебезнең инде альманахына түгел, аерым журнал оештыру мәсьәләсендә. Шундыктан йөри торган аның акчасы да табылды, кешеләре дә табылды, һәм 1991 елның октябрь аенда Аргамак дигән журнал чыга башлады, аның баш мөхәррире Айдар Хәлим иде. Мин дә әдәбият өлешен алып бардым журналның. Ягъни беренче чордан ук инде мин бу эшкә кушылып китәргә туры килде. Анысы мин КамАЗ радиосының Татар редакциясында эшләдем, эшем дә бик әйбәт иде. Әмма ләкин инде мине бик нык үтенеп сорадылар ул вакытта. Чынлыкта да килергә кирәк иде миңа. Аннары 10 еллап, 9 елга якын чыкты бу журнал. Ул күбрәк публицистиканы алга сөрде, чөнки Айдар Хәлим инде ул публицистикага бик игътибар бирә торган кеше. Аннары
Türlü sebepler ortasında ol şıgıdan tuttadı. Min fen hem mektep jurnalında uyuşturup 5 yıl boş muharrir bulup işlegenden soň meni Kozanlıklarına şokırdılar. Sen ayında şollığına tor degen bulup indi, yer şualtta ulatda indi. Eyle Kozanlıklarında boş muharrir bulunbasarı formatında производство işleri boyunca, yazdırı işleri boyunca Roylay Feyzulli'nin yardımcısı formatında debetirek bir anda bir yaşına işi başladım. Ama lakin mına şu 2001 yılının Yoğun Ayıl Beyramlarına qaytqaç, çünkü benim oylem Şoğlu şehrinde yaşaydır yeri, biz hali köşüp gitmeydik. Meni şehir hakimiyetine, şehir hakimiydi Reşit Seyitoviç Hamadiyev şokırttı. Fenil Abdullu'nu, Ulat'ta Prisucu Darşidri, onun başa. Men bu şehirde işlep gitken kişi, oranın basında yapsa bilem, şuna göre kirip şorga, bir kirapta tügül, kirip şoktum, şunda Reşit Seyitoviç deyindi, mene bizden dey, Organak degen jurnalımız var idi. Onun yolunu sebeplerini söyledi, çünkü onda koyur yolga tiyişli şunday sebepler kelip çıkan, yuridik karşılıklar. Endi benim de mında şolluğa kelip, şehir boşluğu bulup, jurnalını tuktatıp, jurnal bitirişi için küteresim kelmeyi, mine biz bir yonadan bütünley Orgamakka şomagan, bizden şehrin bütün sosyal siyasetin öz işine algan yazıçlarının icad intelligensiyasının da işin körsete ola turgan mine şunday jurnal çıgara kerek bizge deyip. Baştanlık maksatı şunday. Maksatı şunday zor güçlü hem bir keng mastaplı burç koyuldu. Benim de jurnal çıgarıda bitinde Organak jurnalında da, Tom Yıldızı gazetesinde da, Nur gazetesinin işi çıkanda gördüm, Gümüş Konkrav gazetesinde da uyuşturuda başlap yürüyen kişilerin birisi, Fen hem mektep jurnalını uyuşturup indi, onun birinci baş muharriri bulan kişi bir yıl devamında. Bular mena bütüsüne anlaşıla, lakin indi ben eytem, biz bulanın başında işe alabız. Ama lakin ştat raspısani, tipovoy, ulata tipovoy ştat raspısani bu işe şidirgeri hem finansal meselelerin içi bular. Men işlerinde siz opturamayın sakın dedi. Endi Reşit Seyitoviç bir güçlü yetekçiydi. Şarına buladır yana, hem indi uzak yıllar işler deyip uyladım indi men. Hazır indi dilim mi, men bitinde Kazanını kaldırıp kaytırga. Kozanlıkları jurnalında bir yaxşı işi başlap, indi şarış Kozanlık bandağında bitinde bir kulünlük kişiler işledirir hatta Roylay Feyzullin, Redif Ataş, Noyes Kanber, Fülüs Latifi, mine şunday Mansur Veliyev, her koysa indi bizim icad dünyasında tanınan şahslar bilen ingeyi turup işleyen kişi birden şollağa kelip koydu bu. İkisinden elbette Roylay Feyzullin anlatırga kerek. Ol bittigi tik turganda mına meni işke şokırıp olmadı. Aynı şey yıl ötken idi mine. Elbin 4 yıllar ortakına işlegenim. Hem menin de Kozan'dan qaytdım da işine devam edem, işi anlatırga bilmiş yerim. Şunda 2001 yılının 30 yanvar gününde mena Fuat Kalimullin Ulata Tatarstan Yazıçlar Birliği'nin reisi Şoltrata fakildi. Şollu'da Halit Aktaş'ın 100 yıllığını ütkereler bugün de şokırdılar diye ele birge koydup geli geldi. Biz koydup indi, Fuat abi bilen şol dünya halleri, edebiyat halleri turunda söyleşek, ol meni fenli yetekçim de biteri. Fen ülkesi turunda da yazıçlarla edebimin asıl barlığı turunda da söyleşek koydum indi inşallah. Tupturu şol hakimiyetke kirdik. Bizde indi gaybetlep karşı aldılar. Ondan indi büyük motor kişi buldu. Kişiden son Reşit Seyitoviç'in yardımcısı İlk Bekken'e gelip sizni de Reşit Seyitoviç şakradı, Fuat abi Kalimullin bilen ikizdi deyip. Şundan da bir urunda biz yığıldık, onda endi biz gine tügül, onda oylar Halim de bari, bir iki cemaat işlikçisi de bari, Reşit Seyitoviç, Fuat abi Kalimullin. Şolay işi oturganda Reşit Seyitoviç söz qo'zg'atdi. Mana Fuat Kalimullin işte
Bizning Şoğlu şehrinde Orhan Material jurnal var idi. Mine koyup şunday sebepler arkasında o yapıldı değil. Bizim de yazıcılar var bütünde bunda değil. Bir günlük yazıcılar, Eytik Oydar Halim, Fevziye Beyranova, Reşit Beşer, hem başka yazıcılar. Mine olar bütünü jurnalsız kaldırı, Şoğlu tüben bunun jurnalsız kaldırı oydu bir de kilise turan iş tügül. Benim zamanım neçiktir bir de kvalitesi kilmeyi. Men de sizden sorarım, Tatarstan Şahberliğinden bizge şu jurnalını uyuşturup jiberuge Fatiha verirge, hem uçili tilden uyuşturucu familya kuyucularının birisi bulurga, rizalık verilgizini bizim bugünkü uçuraşı motor kişiden son şunun için men sizden sidim deyildi. Fuat abi uylabıtırda men de jurnal çıkarığa karşı tügüldü. Eğer de Fakir Safin boş muharrir olsa da, men uyuşturucu familya kuyucularının birisi bularak Tatarstan Yazıcılar Birliği'nin bilgiliydi. Şunda jilkinip gittiğinde reşiteydi işte, emin de Fakir Safin bulsağına jurnalın finanslıydı. Hazır oturağımız nerse devetirge. Men da para oturarlar indi, bunda kişiler. Yok men bulmayayım desem bitinde Fakir Safin bulsağına degan sözler buldu. Demek mena bek zor stavka yasalar bu nide. Hazır men de Qozonlardan işlem bitmeyin falan tugan deb aytsam endi ulda oңlaşыла. Ama men eğer de meden koytmasam Fakir Safin bulsağına deb aytdilar. Jurnal olmasa men aşunday iş yüklerge turalar. Men aytdim endi, men riza, lekin jurnal orgama jurnal qavatlamayşa, ol bütüney boşqa formatda jurnal olacak. Biz reşiteydiş bilen süйлöşkenimni aytdim. Reşiteydiş ol edebi hem ikisi yaptan sotsial üniversite olaga teyiş, bizning bütün tübekmen işlerini ko'rsatib, xalqqa yetkirge teyişdi. Jurnal olaga teyiş. Eğer de mine şu meselede bizim urtaktan topulsa, menin de Qozonlar jurnalından giriş orlağa koyturgan riza dedim. Olar endi. Olar bilen topladılar. Neçik dileysin, mine bizim süйлöşken boyunca dep reşiteydiş endi. Şunday jurnal kerek deyip. Men yalan koydum, endi bir kıyım bulsa da oylay hatta oylay başlar bir karşı oldu endi. Yalan endi şulay süylöştük. Men koytam çalağa, birinci sonunu işlep verem, redaksiyonu tüzeyim, bütün dokumentlerin ustaflarını da satam. Onları geri Ağustos aylarında geri Qozonga koytam. Çünkü oylar endi bir ümitler bağlıdır. Her mine bu birinci sonda geç, anı nişik toplay başladı. Bir tane şunday narsa endi. Jurnal kerek deb yurgan kişilerde endi hazır men belgilengeç, men jinsizlanıp biri başlagaç, nerse kerek jurnal deb yuruvchilar da bula başladı. Her qaysi o'zining birinchi bulası kilobitinde bunda endi men aşağınış ko'rsatilgan. Qo'ybilsaydi oyoq chalg'atir, shabashada turli so'zlarda yurgan silab qildi endi. Ammo lekin men 6 oy birinday o'xshasiz xizmat haqi olmaycha dokumentlar, ustaflar, nazarlar bo'yicha endi ishni ishladim. Hem reşiteydiş sözünde turdi bizga administratsiyadan, meriyadan deymiz endi. Hakimiyet binasından zo'r 2 bo'lma berdi. Onda kishilar ishlab o'tiradi, ularni bo'shattirdi, boshqa yerlarga ko'chirdi, bizga berdi. Men shtatni tipovoy shtatdan endi onda tipovoy shtatda endi 31 kishi edi. Men bir shol 14-15 kishilik redaksiya tuzdim. Da ularni rastlab, ekranda endi kishilar ziyu meselesini qori başladı endi. Qo'yib kishilar o'zlarini taqdim etdilar, qo'yib kishilar Qur'onda intilib yuruvchilar bor edi. O'tirib, mana ularni chaqirdim bor endi, notib ishlab, boshqa ishlarda ishlab yuruvchi kishilarda. Lekin ko'pisi shundayroq redaktorlar endi pozitsiyada mana jurnalni chiqarib ko'rsatadi, onları biz kelamiz formasında. Ko'pchilik kishilar mana shundayroq formada bo'ldilar endi. Bir kishani bitmaydi. Hatta bizani neyne mana Gulshod Iloletdinova, benim kızım Gulnor, bizim uyda jiyib tale materiallarni. Jurnallar materiallarni jiya boshladim endi men
Özünüzün şoğlu tübek yazışlarına her koysana şolturatıp, kimdir bilmedi, kimdir bildi. Bir meşlerde bu. Ondaylarda buldu, indi gel bütünlüğü, bozulabıskan kişilerde buldu. Çünkü her vaxt bulatırgan idi. Türlü kişi, türlü qaraş var. Onlara men endi hali bir sosyal meselelerden içik gerek. Mesela var megarif sistemasi. Rota Ramil Marmanovic Halimov edi megarif bölügi boshlig'i. Onun bilan kengashishdi. Ul megarifga indirek bugungi kunda endi men fan maktabda ishlash endi innovatsion texnologik masalalarda yaxshi didaktika degan ilmlarda yaxshi bilan pedagogikada bu masalalarda endi biz onun bilan kengashishib Larisa Yarullinani megarif bölügine meşhur bir bölük yasada bu 16 bitli ayırım, tüslü, cevaplı sektarı, cevaplı Bukhari'nin Larisa Yarullin'a. İkincisi selametlik. Bizim töbekte selametlik nişirek, onu nişirek gösterdirgen nindir tayıplar var bizim büyük ot kazangan nindirek problemlarında görsete. Azat Efendi Fethat Tenip bilen Ulvata Selametlik idaresi başlığı. Onun bilen söyleşip, ona biz Oygul Ahmet Kaliyeva'nı bilgiledik, onu mukarrir etip. Sosyal meseleler, mesela veteranlar, invalidlar meselesi, bu bizim tüp neyinde yöneliş jurnalının rejiste ediş etken. Biz ona Rafis Muhlinov degen bir görünüklü, harbi jurnalisti çağırdık. Yaşlar siyaseti var bütünde. Yaşlar idaresi var idi. Onda büyük yaxşı Ramil degen efendi işledi. Hazır Zinalovski'da, Arifullin. Onun bilen söyleşip meselenin bütün sayıp biz indi Amr Falak'ını yaşlar zaman diye tanıtılan her kaysının özünün ismi var idi. Her kaysı 16 bitli, her kaysı tüslü edip, matur edip galimlerini torta başladı. Migrantlar megarif sistemasında yaşayan Şoğlu tübeginde, yeki Tatarstan, onlar biz Şoğlu tübegi bilene şeklenmedik çünkü jurnal çıkarı için yazışlarının büyük güçlü bulup gerek. Eğer mesela Şoğlu tübeginde iller yazışı var deyip etemiz iken ona gitmeyi. Biz Başkıstan yağında qarı başladık. Murti Pirim ülkelerinde, Arın bölük yaprağında qarı başladık. Qozan zonasında bizim bilen kimler hizmetleştir yitirgen mümkün. Bizni nerseki kanaatlendirir, nerse kanaatlendirmeyi şul yaprağında qarı başladık. Hem şuraya edip birinci sonunda biz iyunun onlarında biz yığılıp birinci benim sözge yaşanan kişiler kildiğinde bunda Gülşat İlalettinova, Naciye Azizova, Amr Falak, Oygul Ahmet Aliyeva, daha bir kişi var idi, kalan kişiler kilmediler. Biz meşhur kişiler bilen jurnalistçe başladık. Ondan başlangıç şimdi meşhur neyken teki baş muharrirler, Larislar koşuldu indi, korrektorlar, başkalar. Ondan biz Portuz'da bir şey başlamaz. Endi jurnal eyletkine işlep gitti degende endi Reşit Beşer, Lilian Laptö degen bizim koysanın производство eң birinçilerden bu Irşad Farrakov keldi endi şulay yok. Bu bizden endi tüp toyanışlı kişilerimizden birisiydi. Şulay Gülnar Safina endi jiyivçi buldu. Birinci okşa tülemiş yaşları bir uzakkına. Buna şulay etip endi Bu İdini kişiler, onlar endi jurnala yazdırı meselesinde hali direkt çünkü bitinde olda iyildeydi yazdırı başına. Bırak toptukta endi ona büyük listovkalar tutturup endi şehirge sarıp verdik. Bir-iki ay oldu endi. Listovkaları bastıram ben özümle akşama. Ola turam endi Maydan jurnalı teginde bunda toralay isimi şaha. Onun isi çıkkas bitinde değil. Hatta Şoğlu'da endi biz başka tübeklerge de onu talata başladık. İstoklarını endi Maydan jurnalının turunda endi. Mine şulay etip birinci sonu mine koyşitini aldınız. Ağustos iyul'un ahırlarında biz topşırdık. Ağustos'un 23'leri keresinde okuyup endi men rejiste edişin kuruluna topşırdım. Neçe dene idi?
O vaqtda o 5000 tiraj bilan chiqdi, 5000 tiraj bilan, o 5000 tirajdan ketgancha 5000dan 6000ga tushmaydi. Men endi 5-yil ishlaganda ketdim endi. O mana shunday tiraj bilan bordi. 5000dan ortiq 6000 tiraj. Hem endi Restaytishqa bu bizning söylashganlar borsida turmush qo'shgan sinoq tuyuldi. Bir qo'pladi. Jurnalning ismini taraldı. Onlar endi bizni bir Tufan Aminullin, devlet saytında işlevchi Razil Ayvaliyev, Fuat Aliyev Javuşlar saytında işlevchi Royla Feyzullin'da bir yokladı, topladı, eyle bir jurnal olmasın deyip. Hatta Ozanlıkları jurnalının bir boş muharrir orunbasarı Fülüs Latife bizim Moydar jurnalına redaksiya sovetine kirdi. Benim özümde Ozanlıklar jurnalına redaksiya sovetine kirdiler. Yani biz qo'llab qo'l to'tolishib ishlaymiz degan. Mana shunday format kelib chiqdi. Onlar endi jurnal kollektiv uyushib, biz endi 3-4 sonliq material to'plab, 2001-yilning yanvar oyidan chiqa boshladik. Endi onda Vohid Imamov bizning Yoshlar uyushmasining yetakchisi edi. Unda qatnashib ketdi bu ishlarda, chunki u tarixiy temalarni bir yaxshi biladi endi. Bu tubak tarixida birinchi sonlardan bo'ldi. Bizning bilan bo'ldi. Bizning hali butun planlar kommunal shoqradirib. Chunki Eleviy ülkede, tarix ülkesinde biz endi ona tayandık. Mana shulay etib demak shulay tortila boshladilar. Tortila boshladilar, Moydar jurnalına kele boshladilar, qiziqsina boshladilar. Birinchi son chiqqach endi kimdir endi ona bitmedi edebiyatda bunun ulushi sotsial masala, lekin onun tabii bu ulushunda da edebiyrak publisistik ulushlar ko'p edi. Qiziqli etib bo'lsin deb biz endi tirishdik avvalda. Nimadir yangilik edi bu. Sportda boranda totar kurashchilar turida da mana totar olimlarimiz birinchi boshlagan ayollar yo'qdan endi ona turli formatda ya televideniyada, ya radioda, ya boshqa jurnallarda, gazetada aytdilar. Lekin mana büyük ko'paydilar. Hatta men hali bir yurtdoshga aytdim, mana men aytam teatrlar, madaniyatlar ulushlarni hali faqat chekka qo'yib turam degan edi. U shundoq Tufan Aminullinni qo'yib, men olab buni o'zimga deb Qozonda endi mana shu teatrni boshlagan dasha boshladi. Ideyani bitana aytugina kerak. Kimning boshi bor, shunda o'laktirib oladi. Ham yo'qdan biz endi mana nechik 2001-yilda chiqa boshladi. Her qo'y sayin, chunki bu vaqtda jurnallarni chiqarib qotlovli edi. Qog'oz masalasida, hududistik masalalarda, bostiruv masalalarida men endi shunda Qozonda bostiruv masalasini shart etib qo'ydim. Sifatli bo'lsin, onchimizdan o'rganib shuni qo'ydani bostirmadilar. Endi tipograflardan endigina hikmatlar bo'lib o'tgan edi. Men bu birda Shomidirim 93-yilda javob sektor bo'lib kelgach Qozonda bostira boshladim. O'rganib jurnalida. Mana bugun kunga qadar oy sayin chiqib keladi. Mana necha biz söylashib o'tirgan edik? Necha? 237 soni chiqqan jurnal. Ne kadar o'qiymaylik. Mana hozir aytadilar, jurnalni o'qimaylar, o'qishi yo'q falan tugan. Agarda mana shu 230 songa kirib o'tirgan ruhiy boylikni borlasam, u ne kadar zo'r ruhiy boylikni biz tarix uchun tirkab qoldiramiz. Bugun belki kimdir o'qimasda, belki kimdir ko'z solmasda, lekin mutalar yashaylar. Jurnal bitende yaşaylar, olan kitap palatalarında, olan Moskov'da, Sankt-Peterburg'da eng milliy kitapxonalarda saqlanalar. Tataristan'da saqlanalar, milliy kitapxonada bo'lsin, milliy kitap palatasında bo'lsin. Ular her sonu saqlanadi. Hem ular mana ne kadar zo'r ruhiy boylik to'planib turadi. Onlar endi biz mana shu yozishlarni to'g'ri aktivlashtirish uchun 2004-yilda bizning endi Ildar Abiyuziyev, Shavkat Abig'aliyev kabi kishilarimiz bizning bilan aktiv ishchilar bizga bir qator shanalar edi. Mana 2003-yilda Ildar Abiyuziyev vafot bo'lgach, biz endi Ildar Abiyuziyev premiyasi qildirdik. Chunki bizga Boshqirdiston yoshlarida tortuv kerak edi. Tataristonda ham endi biz onda bir premiya Boshqirdistonda yashab ijod yozuvchiga ham bosilgan, oldingi yilda bosilgan eng yaxshi asarga bir premiya endi beramiz. Tataristonda yashab ijod etuvchiga Maydon jurnalining o'z premiyasi. O'z premiyasi. Endi biz ana yo'g'on endi men ketgach bir yil berildi-da, uni oldilar bizning
Murat Kabirov iň birinçi, Donya Zahidullina, Zeki Zeynullin hem Salavat Rahmatullin. 4 kişi oldu ana. Mine şöyle bir gitkençe ondan endi men Qozonga Yozuşlar birligine birinci orunbasarlık gittim icad boyunca. Onlar endi to'xtalibroq turgan. Onlar Premiyani bermey premiyani turganlar edi. bunda yo'g'on bilan 18-yilda men ayog'dan bu jurnalga qo'ytirib taqdim etgach bu premiya turg'izib men hozir endi biz jurnalga zo'r ulush kiritgan chunki 20 yil o'tgan ekan. Jurnalga 5 yil ulush kiritgan kishilar bor. Biz endi ularga narsa zo'rlay olmadik. Biz endi buni hozir ondaki kişilerge de bir premiye ver başladık. Mesela İrşad Farrakov hem Aygül Rahmetkaliyeva. Onlar uzak yıllar jurnalının tüsün, yüzün kürsatı için zor işten işler biz onlara da verdik. Onlar indi biliriz bir premiyeni, okşasız premiye dep atayız indi biz onu. Emmelekin kıymetli kitaplar bile birge. O jurnalda, şu jurnal çıkan günden yazdırılışı bizden total işmekerleri var. Onun Rus işmekerleri de var. Mesela Kağız Kotarga Kombinatı direktörü Titov. O'zi Rus bolsa da. O'zi Rus bolsa da Maydanın birinci sonlarından men ketkençe yazdırıp vardı o'zining kollektivine. O'zini tugul, o'zining kollektivida qo'yg'irgan kishi. Mana eski olsa Firuza Jamoliddinova keldi, Sonya Karyukova yozdiruv bo'yicha, Firuza Jamoliddinova edebiy eserlar bo'yicha edebiy bo'lakni olib bordi. Men endi boshlaydi ularning bosh muharrir o'rinbosarlari har bir universitet etib olganim yo'q. Endi menintagi finans bo'lagidan da boshqa yoqlarda tuzata boshladilar. Shu xatda o'rinbosarlar bizning Tatariston hukumatida da yo'q deyib biz endi ularga turli bo'lak muharrirlar edi. Endi ularga конечно o'ng'atirga to'g'ri keldi. Endi mana menimcha bo'lmaydi dunyoda. Mana 20 yil ichida etaplarga bo'lsak, etaplarga bo'lsak, mana men onu bosh redaktorlar neyden para kerak. Bosh redaktorlar men sırf edebiy jurnal, edebiy muhitni tutuvchi hem edebiy muhitni ko'rsatuvchi sotsial yo'nalishdagi turli yo'nalishlarni ko'rsatib boruvchi tugakning nimadir bir ruhiy shunday sotsial bosmasi bo'ldiruv ustida ishladim ham shuni davom etdim. Onlar endi 2005 yılının iyul ayından Vahid Imamov işe başladı. O 14 yılın dekabrine xat düşedi. Men yo'qmasam 14 yılın dekabrine xatdi. Ondan Qozonga ketdi madaniy jurnalga. O ko'plab tarixiy temalarga, rayon tarihlari, tubak tarihlari, rayonlarga borib, rayonlarga chiqib olar, ziyoratlarda qabr toshlari, arxeografik meselelerine qo'shilib yurib, epitafiya deyiladi içinde shunday meselelerine de shog'ildirib ko'rsatib, her bir rayonga bag'ishlab, hem bu rayonga jurnalni ko'plab berib, endi ekonomik halinde qarab jurnalning shunday ravishda ishladilar, tarixiy yo'nalishni kiritdilar. Fidayil şolay tarixiy yo'nalishni olib bordi, u genealogik yoqda, ovullar tarixina da Bekler iktibar berdi, bir güçlü işlediler şolay yok. Fidayil usulunda da jurnal. Ona endi 18 yıldan beri şunday nimadir o'zgarish qildi. Jurnalni Qozonliklar jurnalining bosh muharriri Rustam G'aliyev yetakliy boshladi. Men endi bosh muharrir o'rinbosari bo'laroq meni chaqirdi. U vaqtda Tatmedining general direktori. Dekabr oxirida, 25 dekabrda edi bu oy. 25 dekabrda endi men bu taqdimni qabul etib, 19 yılının 1 yanvarından endi bunda endi onun için jurnal için to'liq javobli kishi bo'lib qoldim. Hem men 21 yılının iyulida xat ishladim. Onlar endi meni bosh muharrir etib belgilaganlar. Men o'yladim da endi yoshda bora yoshroq kishilar bo'lsin. Yoshlarga yo'l berilgan. Chunki men bilan o'zimning 65 yosh to'ldi. Men kumush qo'ng'irog'imda o'zimdan so'ng o'zimning yordamchim Rizdan Vosimova qoldim yosh kishiga. Chunki ona so'nggi xat 80-90 yoshga xatida azoblanib tugul endi tortib boraman bular. Yurgan kishiga ellarsa tugul.
Оны төрле форматка да күчерергә була, тегеләй итәргә дә була, булай итәргә дә була. Бунда яшь кешеләр эшләсен. Безгә эш итәрлек, без аларга ярдәм итәрбез, әгәр дә теләкләре булса. Әгәр дә инде biz инде үзебездә сездән башка эшли алабыз дисәләр инде, без читтән карап торабыз. Шулай да үзебезнең әсәрләребезне бирергә тырышырбыз. Үзебез шалы төбәге әсәрләре күбрәк басылсын дигән бездә уй бар. Әмма ләкин ул теләк тормышка ашалмый еш кына, чөнки я проза, яки публицистика, яки башка мәсьәләләрдә безгә инде башка төбәкләрдән дә алырга туры килә. Хәзер бүген 1 сентябрьдән безнең Лилия Фаттахова Лилия Фаттахова көмеш коңгырау гәзитенә үзем эшкә алган мин аны. Сайтта эшли башлаган, менә сайт мәсьәләләрендә нинди таләпләр икәнен яхшы белә. Аннар инде баш мөхәррир урынбасары булып эшләде, ягъни матбугатта оештыру эшләре белән дә ул тырыш. Үзе әдәбиятка кергән кеше, без аны Татарстан Республикасына кабул иттек, шушы чаллыга килгәч, ул яңа чишмәдән килде бит. Шагыйрә дә, прозада да каләме сынап карый, публицистикада да каләме сынап карый, ягъни аңа бу өлкәләр ят түгел, әле бәлки драматургияда да эшли алыр. Һәм инде аңа шактый билгеле дәрәҗәдәге әсәрләр калдырылган. Димәк, сез үзегезнең тыныч күңел белән Мин тыныч күңел белән аларда эшләүгә карап торам, яшьләрне карам, һәм алар нинди булса ярдәм сорасалар, шундук йөгереп килеп, нәрсә бар, кулымнан килгәнен ярдәм итәм. Бик зур рәхмәт шундый әңгәмә өчен. Экскурс булды инде бу. Бу ничә 20 еллык зур тарихны менә шушы безнең ярты сагать вакыт эчендә сөйләп бирдек һәм нинди зур эшләр эшләнгән мәйдан журналында. Һәм ул яшәсен иде, үзенең беренчедән куелган максатын шулай ук дәвам итсен иде. Заманга үзгәрә, төрле максатлар куялар бит инде, җитәкчеләр үзгәрә, баш мөхәррирләр үзгәрә, эшләүчеләр үзгәрә. Менә беренче көннән журналга менә килеп эшли башлаган кешеләрдән журналда 2 кеше бар әле. Берсе Гөлшат Илантинова, берсе Гөлнар Караева. 2 кеше менә 20 ел шунда. Алар инде китеп тә тордылар, яңадан чакырдык, чөнки дөнья шундый инде. Чөнки бәбиләр кайталар, декретларга китәләр, башка мәсьәләләр килеп чыгып тора. Гаилә мәсьәләләре. Ярый, Факил абый, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең бүгенге яңа урыныгызда да зур уңышлар, юлдаш булсын. Сәламәтлек. Яңа бүлмәләрдә дигән яңа бүлмәләр бирделәр, яңа театр бүлмәсен инде ал безнең шәһәр җитәкчеләре, мәдәният министрлыгы да, Яшьләр берлеге дә, башка җитәкчеләр дә бик нык бу мәсьәләдә тырыштылар дип әйтергә кирәк. Һәм инде менә хәзер инде аны тиешенчә җиһазлап алдык инде без, инде менә компьютерлар, башка әйберләр, мәсьәләләрдә тормышка ашырсак инде, менә Майдан журналында көмеш коңгырау, Шәһри чаллы газеталары белән бергәләп, кулга-кул тотышып, безнең яхшыларыбыз эшләр дип ышанам мин. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, Факил абый.